Dajte mi malo vaše osobne dokumente, molim vas. Mislite da ovo je mjesto ovdje? Ajde odgovorite. Što želite reći s time? Šta hoću reći? Ovo je skup triju generacija, a ne protestni skup. Dobro. Molim vas, maknite ovo. Da ne bude bilo, nismo znali. Molim vas, maknite. Vi to prijetite ili molite? Ne, molim vas. Dobro. Molim vas, maknite, tome nije mjesto ovdje. Dobro. Kako vas nije neugodno? Zašto bi ono bilo neugodno? A zbog čega to stavljate ovdje? Izvolite na trg Bana Jelačića. Jer vi znate da taj čovjek ima 285 kaznenih prijava. On ne dolazi ovdje, on dolazi zbog 3 generacije koje se druže, koje se zabavljaju. A nisu došli ovdje zbog ničeg drugog. I mi smo mu došli poručiti šta mislimo o njemu. Molim vas, maknite transparent da ne bude neugodnost. Istine, na pravo čovjek. Molim vas, maknite se transparent. Mi smo došli se družiti s djecom. A nismo došli protestirati i ništa. Mi ne provociramo. Provocirate nas. Zašto? Našu generaciju. I ove male. Došli s djecom. I ove male koji su došli. Gospodine, nemojte me napraviti. Je, to provocira. Mene ne provocira. To je istinito. Ovo je istina. Nema veze što je istina. Pokažite druda, ne među djecom. Vidite vi tamo. Ne, pokažite to negdje drude, ne među djecom. Mene nije. Zašto? Mene nije. Zašto vam bolje od... Mi smo se došli družiti s djecom. Lopovija. Nema veze, lopovine. Koji ovaj? Mi smo se došli družiti s djecom, a ne s vama. Molim vas, maknite to odavde, to nije tu mjesto. To nije tu mjesto. I nije mjesto. Mi smo se došli družiti. Zašto od 8 biste stali? Zabavljati ovdje, a ne protest. Meni je jako žao što nas morate trpiti, ali evo, to će se još malo produžiti. Vanjski krug, unutrašnji krug. Ajmo brzo. Mi smo se došli družiti s djecom. Djecom, a znate šta znači druženje s djecom? Stariji ljudi i mladima najmanje. Pojam dijete će uskoro biti iskorijenjeno iz ove zemlje. Nepotrebno, ovo je tu dom umirovljenika, djeca i takve stvari da bi to tu... Mene zanima ako možete reći ime i prezime. Mi smo, gospođo, građani ovoga grada. Ja isto. I to me vrijeđa. Ja sam umirovljenica, čestita i to mi je red. Dobro. Bandić je prvo radio za Zagreb, a Sanader je krao. I nemojte to. Kako se vi zovete? Jeste vi sigurni da Milan Bandić nije krao? Pa ako je, ali on je sad naš gradonačelnik. Dobro. I sad nije red da pišete jednako. Dobro, pa evo recimo imali smo... Koja se vi uzeli? Imali smo Josipa Broza i imali smo Antu Pavelića. Josip Broza je pobio svu moju generaciju. Dobro, a Ante? A Ante nije se lijepo ponio. Nije se lijepo ponio? Nije se lijepo ponio, to je svaka čast. Dobro. Mislite da... Ja sam u društvu za trg, da trg, šta si mi to uzeo? Koliko je došlo? Koja je to udruga? Pa dajte reći tako. Nismo mi, gospođo, nikakva udruga. Nego? Pa mi smo tako. Došli da se zezete. Da. Došli smo se zezat malo. Mi smo se krvavo borili da naši dečki po Slavoniji ginuli i na Blajburgu i sad vi tu Sanader sa Bandićem. Bandić se barem brine za grad. Dobro. A ne, ja znam ko sam ja. Ja sam mama od Avra Pavlova. I moj sin se ne stidi da je Hrvat, da je Obama savjetnik, ali ovo je sramota. To vam ja volim. Hvala. Pardon, dajte mi molim vas recite, šta ste sad kupa metli Sanadera i Bandića? Pa ja isto im to kažem. Pa Sanader je lopov. Pa ja mislim I kradljivec. Pa to još nije dokazano. Hrvatsku. To još nije dokazano. A Bandić je jako dobar čovjek. Ali nije ovo dokazano za Sanadera, još to je na sudu. Ali, pa to mi znamo. Oni će imati godinu dan još svjedoka. Godinu dana će tu svjedoke zvati. Samo da se to odugovlači. Mislim da ste svi imali priliku lijepo Rana u rani nije oko kopala nikad. paziti, a sada vidimo i što znaju oni na svom radnom mjestu. Bog kume! O, pa voli djecu.
otpadnih voda. Prava je dobra i Zašto ste platili zemljište Zagrepčak i 30 milijuna maraka, a grad je ostao bez zemljišta i bez novca? Zašto je prosvjetitelj Josip Leko koristio gradske prostore na adresi Dolaz 9 i pod zidom 12 bez ikakvog ugovora o zakupu? suha, da, ali suha je, nema kiše. Pa malo bi, šta je se osušilo? Treba je poprsti šta je osušilo, da se ili... 10 milijuna kuna iz Zagrebačkih Posušilo, cesta. malo kišnicu, tako ne zaličemo.